die kubor na kaslem jong unongsan hima. Ien yang hadu kapakut ngaru ngayo ya kata kamusim ikon ki jong iru yang kini kisni ki beladat ki penpau kompa bangi dei kan kersan ya ka kapa ini ilah yang pat kampam hakini ki sni hakaba i ladukut kamusim jong i habayo i baki babon ki bawan kersan kome kampam kini ki jinglut jing saparo kambon ki dei ka bor jong ki sama ki asiu bat kejeng ai mensem jong ki rurang pak kum pak plastik ke pangniang presiden SPDP jong u pastor PBM basayomot kum jong i samla Dr. Bramli Lengdo saintis jong kami mariang nata profesor Miss JE Warjri kila yawan ya kapan ai mensem ni it bat kila kentu kan pam ki kun kiksiu kiru kila yo mensem bat kila rai ompa ngen yan hadu kabakut kata tangton ki para lok ki tentang yang kersan ini niru nian sekarang.